Dobro večer svima. Jako mi je drago vidjeti vas u ovolikom broju. Svi smo fascinirani, brate. Da, malo prije smo razgovarali koliko se u svim segmentima nekako publika osipa i nekako je jako teško više skupiti, pogotovo dosta mladih ljudi na jednom mjestu. Dakle, ja ću vam se ukratko predstaviti. Moje ime je Lejla Kalamulić, ja sam književnica iz Sarajeva, većinu svog života živim i vezana sam nekako i ponosno pišem za taj grad. Po obrazovanju završila sam filozofiju i sociologiju davno, znači ja sam 1980. godište. Još uvijek me nazivaju da pripadam toj mlađoj srednjoj, kako to kažem, mlađa srednja generacija, prema mislim da mlađa više ne može nikako da stoji imala. Već nekih 20 godina intenzivno pratim šta se sve dešava na književnoj sceni, na prostoru bivše Jugoslavije, otprilike možda malo manje od toga i sama na neki način djelujem u tom prostoru. Za početak ja bih samo htjela da vam kažem da prije svega ja sam pozvana da na neki način s vama razgovaram o nekom svom radu i pretpostavljam i nekom malo širem kontekstu o svemu onom što se dešava, odnosno dešavalo u proteklih 20 godina kada je u pitanju književnost na području bivše Jugoslavije. Ja dakle nisam pripremila neko teorijsko striktno predavanje, iako dio mog backgrounda svakako to uključuje. Ja bih voljela da bude neki možda više razgovor među nama, jer davno smo imali jedan projekat, eto sad to je možda početkom 2000 i baš se zvao Među nama. I nekako su ti razgovori, imam osjećaje, najučinkovitiji i daju najviše rezultata. Ja sam sad napravila sebi neki plan o čemu bi s vama voljela razgovarati, ali možda ili da ja to sve kažem pa da idu pitanja, ali mislim da je čak bolje da ukoliko vas nešto od tog zaintrigira, nije vam jasno, želite pitati, samo odmah me prekinete pa ćemo onda kroz razgovor, nadam se, pokriti sve ovo o čemu ja danas želim govoriti. Dakle, da krenemo ovako, ja sam, ne mogu reći, ima recimo kolegica pogotovo danas na sceni koje su svoje talente otkrila jako rano i nekako imaju taj kontinuitet književnog života i pisanja od djetinjstva. Recimo ja tu posebno ističe Olju Savićević-Vančević iz Hrvatske i Senku Marić iz Mostara i nekako, mislim, sad to, ja mislim, malo pažljiviji čitatelji mogu i osjetiti u njihovim poetikama, taj talent. Ja se kod dijete nisam baš vidjela u tome. Naprosto mislim da sam negdje počela otkrivati uopće čitanje, ozbiljno čitanje, negdje tokom srednje škole. Ja sam pisala drugu gimnaziju u Sarajevu, sa prije svega željom da se bavim matematikom i tada informatikom koja se tek pojavljuje na našim prostorima. Međutim, kako sam prosto shvatila da moj talent tu nije baš previše izraženo. Druga gimnazija u Sarajevska je poznata kao matematička gimnazija, ona uvijek imala jedno posebno odjeljenje koje je posvećeno prirodnim naukama i naprosto ja sam vidjela da ja nisam taj kapacitet i onda sam se tražila malo dalje i nekako otkrila taj svijet književnosti i neki prvi ulasci u svijet filozofije. I od tog trenutka nekako sam, da ne kažem, zaražena prije svega čitanjem, a onda nakon toga je došlo i pisanje. Vrlo simptomatično, dakle u tom trenutku, kad nekako i svi moji drugari i drugarice znaju da ja jako puno čitam, da ja tu nešto ostajem, jedno mene kao sačekaju pitaju vrlo konkretno pitanje. Pitaju mene tada, možda sam imala 17 godina, Lejla, možeš ti nama reći ima li ko živ da dobro piše? Jer mi zaista smo kroz obrazovanje, kroz srednju školu se susretali samo s klasicima, s ljudima koji već odavno, uglavnom muškarcima, ljudima koji nisu živi i ja im realno nisam malo govoriti. Ja koja sam toliko čitala, ja zaista nisam imala nikakav doticaj sa nečim što se zove savremena književnost.
to otkrivanje mi dolazi tek s početkom studija filozofije, znači sa upisivanjem fakulteta negdje u 19. 20. godini i onda zaista poprilično sam pokušavala uhvatiti korak šta se to sve piše i možda te neke fascinacije iz tog perioda i ta neka vlastna otkrivanja su postavile i dubok trag na ono što ja ću kasnije pisati. Iako sam imala tih sporadičnih pokušaja pisanja, ja sam uvijek bila orijentisana na pričanje priče. Većina ljudi koji počinju pisat kreću od poezije. Ja nisam, ja sam jednostavno uvijek razvijela neke priče i na taj način pokušavala, čak sam na pismenim vježbama, ja ne znam da li nešto tako danas postoji u okviru studija jezika, da imate neku pismenu vježbu na određenu temu i onda vi na neki način, što je bilo najbliže eseji, umjesto tih eseja ja sam i tad pisala kratke priče. Ali sve je to bilo u nekom predknjiževnom mom životu, ja ozbiljnije počinjem pisati tek sredinom 20. godina, naravno prvo puno je tu priča i rukopisa koji su na kraju završili nigdje. Zapravo smo danas, kad sagledam, bili jednostavno vježba da uopšte pronađem neki svoj glas i jezik i da ima neki učenje i zanat. I možda i zbog, iako Sarajevo je mali grad, svi se mi na neki način znamo, ali ja nisam. U tim godinama sam bila puno introvertnija i nisam baš znala kako bi ja uopšte ponovila te neke svoje rukopise, kako bi došla do potencijalnog izdavanja knjige i tu se kao idealno rješenje pojavili književni konkursi. Dakle, književni konkurs je bio moja ulaznica u svijet književnosti. Ja sam sad 2006. ili 2007. dobila nagradu za najbolje objavljen rukopis, to je bila zbirka priča. Tada je ta izdavačka kuća se zvala Zoro i ona je djelovala u Sarajevu i u Zagrebu. I rukopis je zvao Anatomija osmijeha, kasnije je objavljen, naprosto moja prva objavljena knjiga. Danas kad me svi pitaju o mojim početcima, ja volim reći da sam ja zaista imala dosta sreće i dan danas se držim toga, ali evo prije svega taj konkurs je te godine zadnji put nagrada je dodijeljena. Nakon toga dolazi recesija i naprosto taj konkurs više nije postojao. Često se pitam kako bi ja uopšte ušla u polje književnosti, svijet književnosti u Sarajevu, da se nije desio taj konkurs. Ali eto, ja sam na neki način imala sreće. A ovom govorim, ću kasnije se ponovo vratiti na pitanje nagrada i vrednovanja književnosti danas. I dakle, to je bila neka moja prva knjiga, čekalo se malo na objavu, možda 2008. godine objavljena. I to su bile kratke priče gdje sam ja zapravo pokušala nešto reći o postratnoj bosansko-hercegovačkoj stvarnosti, ali svaka od priča je bila smještena, odnosno svi likovi iz svake priče su bili zapravo smješteni u psihijatrijsku kliniku u Sarajevu. Svi su iza sebe imali neki neuspješan pokušaj samoubistva i onda iza toga se razvezuju te priče. Zapravo, dakle, ja sad kad bi gledala i tad kad su me pitali kako bi ja opisala tu knjigu, ja bih rekla da sam ja prije svega željela da kažem nešto o toj ratnoj traumi. Međutim, od tih 10 priča, 2 su bile posebno zapažene. Jedna je zapravo govorila o jednom mladom momku koji je gej, a druga isto govorila o jednoj djevojci koja je lezbijka. Kad se to desilo, već na samom proglašenju dobitnice nagrade, jedan član žirija je tako, tad se još to malo bolje medijski pratilo i sve, ustao je rekao, znate, mi sad imamo prvi put napisane lezbijska priča u Bosni i Hercegovini. Od tog trenutka, naravno, svi su samo to zapamtili i oni su, već je nekako u tom nekim loarskim životima kulturnim u Sarajevu se pročulo da je jedna lezbijka napisala lezbijski roman. I svi novinari koji su mi prilazili su zapravo htjeli da odgovorim
na to pitanje. A ja u tom trenutku, iako sam zaista željela i stala iza te dvije priče, sam ja pokušavala napraviti neki odmah, pa jesu te dvije, ali ima i ovih 8, pa njihova zajednička, mislim, vidjela sam ja to ne pije vode, onda sam zapravo shvatila, a zašto ja to uopšte radim? Zašto ja sad imam nešto potrebu da se naknadno objašnjavam? To je možda, ipak opet, trajalo je to par godina, neko moje sazrijevanje do druge knjige. Znači, ta prva knjiga je, ja i dan danas kažem, ona je početnička, ima ona materijalnih grešaka, stilski, tu još je neko moje traženje i mog glasa i perspektive i kako bi ja to opisala. I onda nakon par godina, mislim da ste imali priliku da poslušate predavanje profesorice Alise Bašić. Dakle, nakon par godina pauze ja odlučim da ispunim sebi isto još jednu od želja iz mladosti, da dakle, pošto sam ja studirala prije Bolonje, da sad odem na master studij, te još 2 godine na komparativnu književnost. I profesorica Alisa je tad bila asistencija, ona je volila jedan predmet, u stvari vježbe su to bile kreativno pisanja. I tu ja ponovo počinjem malo pisati, upoznajem još jednu, ne znam da li ste imali priliku čuti za nju, književnicu iz Mostara, vrlo važnu, ali i moju jednu od najbližih prijateljica, Senku Marić. I onda mi tako, kroz taj neki period počinjemo pisati, ona razvijati neke svoje ideje, ja svoje. I onda dođem do jedne knjige koja zapravo na kraju će ispast i potpast pod onog što mi danas možemo zvati autofikciju. Ta knjiga se zove Zovite me Esteban i ja sam nekako odlučila da u toj knjizi pišem bazično o svom životu, ali da stvarno koristim taj termin i fikcije, dakle da se ne radi o čisto nekoj ni o biografiji, ni o memoarima, nego naprosto da se poigram s vlastitim životom, vlastitim iskustvima i da vidim kako to moje životno iskustvo može da funkcioniše u književnom svijetu. I sad u toj knjizi, dakle, ja sam vam rekla, sam 80. godište, dakle, ja sam bila dijete kad je počeo rat. Nakon toga sam 2 godine bila, prve 2 godine provela u izbjeglištu s bakom i dedom. I onda sam se vratila tokom rata u Sarajevo, 1994. godine. I nekako u toj zbirci su se naprosto poklopile neke teme koje su očigledno, ja tad tog nisam bila svjesna, svima nama možda važna. To je raspad jedne države, raspad jedne porodice. Temelj te knjige jeste pitanje odsustva majke, s obzirom da, dakle, ja sam, moja majka je umrla kad sam imala 2 godine i ja nisam je zapamtila na koji način i zapravo svaka od tih priča također referira na motiv majke. Onda u svemu tome, naravno, dio toga je zaista ispisan taj način da ja jesam lezbijka i ja prvi put počinjem u toj knjizi da pišem o svojim iskustvima i o svojim mladalačkim borbama i mislim kako je to. Ja sam još ta starija generacija koja je na neki način morala to nekako sebi da, to sad pa se je totalno termin i pogrešan, ali mi smo to tad govorili da prizna sam se, da objasni, da se prihvati. Tako da i, mislim, kad sam završila tu knjigu, to je otišlo opet još na jedan konkurs i odabrano je za objavljivanje i cijeli taj proces nije bio nešto pretjerano obećavajući za život knjige. Međutim, eto, desile su se neke opet meni i nagrade i neka finala. Prvo je bilo kao da sam mužem izboru za bosansko-hercegovačkog predstavnika za Evropsku književnu nagradu. Ja ne znam da li to još uvijek postoji, tad je postoje, ali mislim da se sistem promijenio. Tada se u finalu biralo 3, pa je onda... Posljednje smo mi poslali iz Pena Slađanu Milu Petković i ušla je ona, dobila na special mention. Da, ali sad vi birate, jel tako, jednu? Da, jednu. A tad je bilo da nacionalni žiri biraju finaliste. Sad nama traži samo jednu. Malo se to promijenilo, uglavnom, ali to već odjeknulo. Onda nakon toga je došla ta regionalna nagrada iz Istre
iz Pazina pod nazivom Medo Budiša i nakon toga je jednostavno taj neki književni život krenuo za mene. Uslijedili su zapravo objavljivanje te knjige u Beogradu, u Zagrebu, prevodi na makedonski i slovenački, puno festivala, gostovanja i neki moj već ozbiljniji, zaista sad već ulazak u književni život i književne scene na prostoru bivše Jugoslavije. Sad tu čisto napraviti samo nešto što, da vam spomenem nešto što je meni bitno. Dakle, sve to kad se dešava, to se dešava već 2016. 17. godine, zaista dolazi u tim godinama poslije 2000. Ja mislim da je najveći zamak od 2010. godine da zapravo dolazi do nekih krupnijih promjena, odnosno da su sve više zastupljene autorice, da se sve više javlja queer književnost kroz različite natječaje. Prvi natječaj za queer književnost dolazi iz aktivizma. Ja se sjećam još 2000 neke da je Zagreb Pride imao jedan natječaj koji se, mislim, su zvali Blokirane priče. I nekako iz tog nekog, iz tih manjih i nezavisne scene, to sve više ulazi u neki mainstream. Ja mislim da u tim godinama nama je, mi smo, dakle, pamtimo taj prvi val društvenih mreža koji je za nas odradio puno, barem kada su u pitanju mlađe autorice tada. Mi smo se na taj način počeli povezivati i razgovarati, razmjenjivati knjige i na neki način družiti, a onda smo se počeli susretati na tim raznim i predstavljanjima i festivalima. Da je to išlo sad po nekoj kanonskoj ili nekoj uvriježenoj logici, mislim da bi da se to ne bi desilo na taj način, definitivno. Sve to ću osvijestiti nekako kad počnem malo dublje ulaziti u te neke naše prošlosti, otkrivati naše prethodnice i njihove živote. Još jedna isto bitna stvar, to se je pojavilo u jednom trenutku kao ozbiljno pitanje, da li postoji potreba neku knjigu koja je objavljena u Sarajevu ili u Zagrebu ili u Beogradu, objavljivati kod različitih izdavača u svakoj od država bivše Jugoslavije, jer mi onda zaista govorimo da među nama postoje razlike, da to... Ali ja i dalje mislim da je to bio jedini mogući put, iako to pitanje stoji, ali s obzirom da nam je tržište tako rascjepkano i to ako vi objavite nešto u Sarajevu, ni u kom slučaju ne znači da ćete naći u knjižarama u Beogradu i Zagrebu, to naprosto je odluka većine nas da istu knjigu objavljamo na više mjesta. S tim da svako od nas stoji da se tad jezik ne mijenja, da ono što smo napisali naprosto ide samo tim kanalima na različita tržišta koje mi na kraju krajeva i dalje zagovaramo i definitivno stojimo za toga da mi dijelimo svi jedan kulturni prostor, isto nasljeđe. Kad smo kod nasljeđa, ja sam moram reći, dakle, kroz cijeli taj proces obrazovanja i sve, prvo sam vam rekla da je vrlo teško uopšte bilo doći do savremene književnosti ili savremene misli uopšte, jer naprosto takav je obrazovni sistem da zapravo poznate kanon, klasike, ne znam sad, ja ne bih ulazila detaljnije u sve probleme, mislim da ljudi koji se danas bave obrazovanjem i reformama obrazovanja mogu davati puno jasnije i bolje odgovore. Međutim, ono što sam ja posvjedočila, a to je u svom nekom traganju za prethodnicama, znači za književnicama u Bosni i Hercegovini, i dakle, na neki način potpuno pogrešna ideja, a to je da mi znamo sve što je vrijedno. I da sve što je vrijedno se naštuka nula. U vrijeme kad ja studiram, važi neka, manje više potvrđena priča, da prvi roman koji je napisala žena u Bosni i Hercegovini je roman Laga Bisere Ahmetić. To su od 2000-ih se tako govorilo. Onda
družeći se, upoznajući ljude, starije isto. Meni su isto jako bitna bila poznanca s nekim starijim kolegama i kolegicama, pogotovo recimo taj povratak dva zaista značajna pjesnika u Sarajevu, Slobodana Blagojevića i Andrije Demirovića, koji su bili svjedoci vremena i jako se dobro sjećaju Sarajeva 60-70 godina. Oni su mene rekli pa nije postojala Anastazija Bela-Šubić, ona je napisala roman. Andrija Demirović je bio njegov blizak prijatelj. I onda odjednom saznam na ime. I onda ide vamo neka korekcija kao, aha, ne, Bisera Al-Kadić nije prva bosansko-hercegovačka autorica koja napisala roman, nego prva Bošnjakinja. Ali za Anastaziju Belu-Šubić vi u kanonu niste čuli. I onda ja prva, kad dođem do njenog romana, počnem govoriti to kako je Bela, tako je napisala roman, prva. I onda prođem malo i onda saznamo, pa nije ni ona. Postojala je Vera Delibašić, koja je djelovala u periodu i Kraljevine Jugoslavije i nakon Drugog svjetskog rata, koja je također napisala socijalističke romane, dakle ona je prva žena koja je napisala roman. Međutim, tu se onda otvara jedna nova misterija, ta žena koja je bila jako bitna i u doba Kraljevine Jugoslavije, a bila je i članica antifašističkog pokreta žena i borila se u Drugom svjetskom ratu i dakle poslije rata imala neke zasluge, naprasno izbrisana i nestala. Odjednom mi ne znamo, znamo gdje je rođena, ali više u tom mjestu gdje ona rođena nije doći do rodnog lista, izbrisana, nema žene. A između ostalog nije samo bavila književnošću, nego i muzikom, ona je još u doba Kraljevine Jugoslavije svirala je violin, naprosto žene nema. I tako, meni se počne, prije svega javiti sumnja da u sve ono što je zvančan kanon je istina, da zapravo postoji tu puno toga što je na neki način izbrisano, odnosno što nije upamćeno. I onda ja krenem na putu uz neku svoju potragu, ko su meni moje važne prethodnice, njih je puno, ja ću vam sad samo spomenuti neke. Prije svega to je Stavka Skenderova. Ne znam da li ikad od vas čuo to ime. Stavka Skenderova je živjela na nekom isto razmeđu, mislim česte su ta razmeđa na ovim prostorima. Jedan dio života je provela u Sarajevu za vrijeme vremena osmanske vladavine, da bi onda dočekala smjenu vlasti i dolazak Austro-Ugarske monarhije. Ja danas, kad bi mene uvijek zadaju, da kažem, kao ja kad pričam o Staki, Staka je bila superheroj. U mojoj glavi zaista jeste. Ona je, dakle, puno toga pokrenula. Prva je napisala i neki tekst koji nije danas možda se ne bi strogo uzeo kao književni, ali zapravo žena koja je napisala knjigu koja je objavljena tih godina, dakle krajem 19. vijeka je zaista bilo nešto iznimno. Ali njen put počinje ovako. Dakle, Stavka Skenderova rođena je u jednoj porodici, srpskoj porodici u Sarajevu, njeni su došli, ima više teorija odakle, ali odrastala u Sarajevu. Međutim, ono po čemu je danas prije svega pamtimo je to što se ona odrekla na neki način života žene u to doba. Ja danas volim reći da je Stavka Skenderova sarajevski London, jer je ona odbila da nosi žensku odjeću. U tom periodu ste imali situaciju da zapravo, barem danas izvor tako kažu, da djeca, da se dok u predpubertetskom dobu se isto oblače. Manje više to su neke bile, možda više ono što je tad spadalo u dječačku odjeću, dakle pantalone i košulje, međutim nakon tog perioda, nakon puberteta, djevojčice isključivo počinju da nose haljine, ali Stavka je to odbila. Iz vrlo jasnog razloga. Ona je bila vrlo talentovano dijete, samouka je bila, naučila je nekoliko stranih jezika, znala je i turski i ruski, kasnije, ja mislim, učila i francuski, znala je
kad je došla Austro-Ugarska monarhija, znala i njemački, ali zapravo ta uloga žene u tom trenutku, ništa od toga njoj nije bilo moguće da iskaže i onda je zapravo ta njena odluka da ostane u muškom odijelu bio njen jedini put izlaska u javnu sferu. I ona zapravo je mnogo to u svojim djelovanjima, ona djelovala na mnogo načina. Ona danas se pamti kao prva monahinja u Bosni i Hercegovini, dok uopšte nisu u manastirima samo bile prihvaćene žene. Jer isto ta odluka da ona obuče muško odijelo je značilo da se ona odriče kompletno svoje ženstvenosti i da se ona nikad neće ni udati. I onda ona sav svoj rad okreće ka nekom boljitku zajednice. Pamtimo je kao prosvjetnu radnicu, prva škola u Sarajevu za žene nju je pokrenula Stavljska trg. I to jeste dijelom, sad da ne ulazim duboko u tu priču, nekako su tu, ona je uspjela premostiti te razlike između onih koji imaju i koji nemaju, uvijek se zalagala i pomagala siromašniju djecu i manje više cijeli njen život je protekao u tome. Još u to vrijeme bila i prvi zvali su Hadži Staka jer je ona uspjela. Nakon što je obavila mnoge te svoje društvene uloge, ona je otišla u Jeruzalem na hodočašće i vratila se nakon toga u Sarajevo. Doživjela je tragediju u smislu da sva njena imovina, ona je bila srednja klasa, nemojte misliti da ona sam bila iz neke bogataške porodice, ali sve to što je imala izgorilo jednu požar, u Sarajevu su bili česti požari u doba, pogotovo na Baščaršiji koja je bila sva u drvetu i zapravo je završila svoj život živeći kod svoje prijateljice po misiji Erbin. Sad neću o njoj pričati, ali bi nam bilo preširoko. Druga meni isto jako važna figura ženska u književnosti se desila malo poslije, riječ je o Lauri Papo Bogoret. Laura Papo Bogoret, ako je danas googlate, vjerovatno ćete naći podatak da je ona, ako ne i Vox Femine objavio kao prva balkanska feministica. Ona je bila sefardkinja, pisala je na ladinu, mi danas imamo sačuvane njena djela, ali nemamo ih u prijevodu. Samo jedna njena knjiga je prevedena i mislim da je to nekako zadatak naše generacije da to prevedemo, pogotovo što je riječ o dramama. Znači, to je prva žena za koju mi znamo da je igrana u Narodnom pozorištu. Preko, u doba Kraljevne Jugoslavije se to dešava, tada su bili jako popularna ta kulturno-umjetnička društva sa nacionalnim predznakom i ona je zapravo u tom kulturno-umjetničkom društvu jevrejskom, oni su igrali te predstave. Vrlo interesantna stvar, pošto se ja dosta sam vremena i godina pravila po arhivama, istražujući staru štampu i kako je to sve funkcionisalo. Recimo isto i tu je vrlo interesantno kako ženama najčešće nije bio nisu mogle da izlaze javno na scenu, pa ste imali taj slučaj koji je već, što je na kraju krajeva se dešavalo u Evropi, da muškarci glume žene. Ili eventualno da ta kulturna društva od sebe sarađuju, tako da ona je zaista uradila jako puno. Međutim, njene drame tu danas još uvijek nema u prevodu. Umrla je u Sarajevu 1942. godine, malo nakon što su joj dva sina odvedena u Jasenovac. Mislim da to nije definitivno potvrđeno, ali se pretpostavlja da su ubijeni na putu do Jasenovca, da nisu dotamo ni stigli. Još jedna stvar, Laura Papo Bogorete je zapravo, ne znam li kad niko od vas čuo za knjigu, odnosno više knjiga Miris kiše na Balkanu. Opet sestara Levi koji su promijenile Sarajevo. Laura Papo Bogorete je zapravo najstarija sestra. Ona je rođena u Levi i ona je prva njih sve i pokrenula. Ona je tetka spisateljice koja je napisala te romane. Međutim, Bogoreta je dobila, to u prevodu znači prvorođena, a Papo je udato prezime. Onda spomenula sam Veru Delibašić, koja je dakle djelovala također u doba Kraljevne Jugoslavije.
pisala je pjesme, tako je krenula. Bila je vrlo aktivna, dakle bila je, svirala je i violinu i bila je dakle već aktivna u pokretu i otpora i spadala u tu neku naprednu omladinu. Po završetku rata su joj te neke zasluge priznate i onda se desilo da je ona naprosto nestala. I pošto meni đavo nije dao mira, ja sam tražila i onda sam našla njenog sina Predraga Delibašća koji je tada živio u Beogradu. Nažalost je Predrag je umro, ali ja sam uspjela se vidjeti s njim. To je možda bila 2015. godina, gdje je mene rasvijetlio slučaj. Zapravo Predrag Delibašć je jedan od prvih reditelja jugoslovenskih, beogradski student i to je doba, dakle, to su one vrlo teške godine sukoba, odnosno razlaza Jugoslavije i Sovjetskog saveza u kojoj se vrlo lako završavalo na Golom otoku. On je bio taj koji je završio na Golom otoku zbog klevete jednog njegovog profesora, koja će se uspostaviti kao lažna, ali ipak je otišao na Goli otok i nakon toga, kad se to desilo, kad je on vraćan Golog otoka, Vera odlazi i njen muž odlaze iz Sarajeva i ona zapravo više nikad nakon toga nije pisala. Mislim da je to bio tako jak udar na nju, da se onda zaista posvetila samo porodici. Ja mi malo pričala kako je tekao njen život kasnije, ali je, dakle, neko ko je bio jako poznat i, recimo, između ostalog, znala i Gabla Principa sada neću šta mi se Predrag rekao s tim druženjima, ali naprosto neko ko je bio super popularan u jednom trenutku, već sljedećem trenutku pada potpuno u zaborav. Puno je još žena, spomenut ću sad samo još Anastaziju Beloš-Šubić, koju sam malo prije spomenula. Ona je bliže nama. Ona je također, dakle, pisala je i romane, i pjesme, i drame. Ono što je isto problem s njenim dramama, a to možda generalno kako bude riječ još o dramskoj književnosti, one su većinom ostale u rukopisima. Ona je bila, ja mislim, tad isto jedan od poznatijih šekspirologa, barem u Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Njene drame su nakon nje ostale u rukopisima, mislim se danas nalaze u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti u Sarajevu. Nisu objavljene, nisam sigurna da je nešto njeno ikad igralo, nisam to, ali objavljivala knjige. A u Sarajevu je neka priča išla o Anastaziji Beloš-Šubić, koja je meni pričana, ljudi koji se nje sjećali, da je ona bila neuhvatljiva žena. Znači, s njom se kao niko nije moglo. Ona je, čak ima da je tukla ljude kišobranima, da je pobjela. I da je bilo malo, onako, ne samo na svoj ruk, malo i luda, jer ono već se nešto hranilo životinje, ono, razni sad tu ima i priča i vi sad ne znam šta da, kad to sve slušate. Onda meni opet đavo nije dao mira, ja sam tražila ima li iko živ iz Belovne porodice s kim bi ja mogla pričati. Zapravo sam otišla u Belin stan, jer je u tom trenutku tu živjela njena snaga, dakle od njenog brata žena, i ona mi ispričala šta je Belin slučaj. Anastazija Beloš-Šubić je kćerka Nikole Šubića, isto zaboravljenog bosansko-hercegovačkog književnika iz perioda te neke predratne proze, dakle koji je bio zajedno sa Zijom Rizdarevićem, otprilike oni su činili taj neki krug i on je imao isto također neki beneficija, čak i navodno Beloš-Šubić direktno znala Kardelja i to je bilo urgirano, ona je govorila svima ono što misli, znači imala pardona, jest bila, kako bi rekla, koliko ja shvatam, naprosto tražila je svoja prava i svoje mjesto i kažu da je na kraju Kardelj urgirao da se njoj da neko radno mjesto. Život je provela pišući, čitajuća ta priča o tim životinjama i sve zapravo imala jednog svog psa kojeg je volila najviše na svijetu. Svi koji mi danas imamo životinje, otprilike znamo šta je to i mislim, ja kad sam ušla u taj stan, mislim, najnormalniji stan pun knjiga i zapravo tu jedna fotografija tog psa kojeg je ona volila. Bela je isto umrla malo pred početak opsade u Sarajevu, možda 1991. godine. I dakle, godinama ni o njoj se ništa nije znalo. Ovo vam sve govorim morat ću skratiti, a onda ćemo ovo prebaciti na razgovor. Govorim vam samo da bi donekle osvijestila ovaj trenutak u kojem smo mi danas
i život nekih naših prethodnica. Ono što sam ja uvidjela kroz sva ta istraživanje je to da su one se osjećale prije svega jako usamljene u ono što rade. I je naprosto ono čega se mi danas držimo, a mislim da danas već se isto može govoriti o nekoj frontu žena u književnosti, gdje zaista pokušavamo uspostaviti i tu neku solidarnost i neku međusobnu podršku, one to nisu imale. Dakle, to je jedna stvar. Još samo bih željela malo skrenuti pažnju na queer književnost, a onda ostalo u svemu možemo da zapravo razgovaramo kod vaše pitanje. Sad, dakle, ja mislim da u onom trenutku kada počnemo govoriti sve izvan striktno akademskih krugova o feminizmu u Bosni i Hercegovini i na prostoru bivše Jugoslavije, tu postoji zaista duga tradicija koje mi dosta nismo bili ni svjesni, odnosno ponovo smo je otkrivali na način na koji smo otkrivali i naše prethodnice. Postala je čak u akademijama priča da mi tu raspolažemo s nekim uvezenim znanjem, kao što raspolažemo sa uvezenim znanjem o svemu drugom. Da smo mi tu negdje neki mali periferije, međutim ta feministička borba i feminizam postojao je već, možemo se ući u trag sigurno unazad 100 godina. Tako isto kada je u pitanju queer književnost. Ono što mi danas smatramo queer književnošću, a to se zapravo vrlo mijenja u zadnja 2 desetljeća, tragovi toga postoji u prošlosti. Recimo, posebno je interesantna opet ta Kraljevna Jugoslavija, jer tu vi zaista imate queer autore. Imate jednog, recimo, Davida Pijada koji je napisao Strast. To je jedan mali romančić, on izdat, ja mislim, ne mogu sad tačno sjetiti Stubar kulture, ali u Beogradu, i mnogo puta je reizdan i on zaista danas stoji kao queer autor koji je tad još pisao. Onda je, nedavno se pojavila i knjiga Leposlave Miškić Od uši, gdje zaista isto imate među 4-5 pripovjedaka, jednu koja je, mislim, tu nemate uopšte i tematski, a nekako i stilski zaista spada u queer književnost. Za nju se još veže taj neki mit, ona je vrlo rano umrla i postoji priča da je zastradala u dvoboju sa svojom partnericom. One su se u jednom trenutku je došla do obračuna nekog i onda je zapravo njena partnerica nju ubila. Kada je u pitanju period socijalističke Jugoslavije, i tu se u mnogo knjiga može ući utrag queer književnosti i ako ništa queer temama ili queer likovima, a često se to pogotovo pronalazi u onim romanima koji se prave upravo tim 30. godinama. Ali da ja sad ne bi previše dužila, ja opet možda da se vratim, mislim, ovaj neki istorijski uvod sam vam samo htjela napraviti čisto da malo vidimo da neke stvari nisu tek danas, odnosno da zapravo postoje sve te prošlosti o kojima mi malo znamo i da je nekako možda konačno došlo vrijeme da se njima nekako detaljnije pozabavimo. A sad možda u ovom trenutku da ja sad malo stanem, da vidim imate li već nekih pitanja, ako ne ja ću onda opet nastaviti o nekim temama pa ćemo vidjeti da li nakon toga imate nešto. Mogu li samo ponoviti naslov, odnosno ime autora za ovu Strast? David Pijade, brat Može Pijade. Aha. Naćete sigurno, malo je džepno izdanje, a i ovu drugu knjigu, Leposlava Miškić Od uši, to je neki, znam da je mali izdavač u Srbiji, ali može se naći. Ako samo zbog studenta bilo bi mi drago, to nije prava, tako da kažem, queer književnost, jer o Božidaru Čeroviću ne znamo baš mnogo o njegovom životu, ne znam koliko sam sad koliko deklarativno je nešto radio, ali recimo, ako govorimo o bosansko-hercegovačkoj pripovjedci, 1903. godine u Srpskom književnom glasniku, on će objaviti pripovjedku Kramarova ljubav. Ja sam o toj pripovjedci, na primjer, i pisala
to je koliko je meni poznato, vrlo ozbiljno sam se bavila pripovjetkom kao žanrom, zapravo prvi narativni trag jedne lezbijske ljubavne scene koja započinje tako kako izvjesni neki kramar, dočekuje neku svoju macu i kreće jedna prekrasna ljubavna erotska scena u kojoj vi zapravo iščitavate potpuno ravnopravan, intersubjektivan odnos između dvije osobe za koje vrlo brzo nakon u pripovjeci saznate da su obje žene. Jer je kramar Sokna, dakle kršteno imeno Sokna, djevojka koja odbija da zapravo je i otac i bilo ko drugi smatra ženom. Ali to koliko se ona voli, koliko je to lijepa i tako precizno erotizirana scena, to je nevjerovatno. Naprimjer, ja to uključim u Božidar Čerović je, on je za života, on je naš Hercegovac, a otišao je za Beograd i u Srpskom književnom glasniku objavio je te 1903. Dakle, to je tad bila vrlo ozbiljna urednička politika, da je on tada u Srpskom književnom glasniku to uopće objavio, ali postoji zapravo činjenica da to ima izrazito književnu vrijednost. I to kad počnete čitati, to je toliko prekrasno, prirodnjeno, vi uopće niste, dakle, nema onog nekakvog spektakla, nekakve salonskog pokušaja dotjerivanja toga, nego vi stvarno čitate jednu istinsku ljubav. Kako one, kaže, grickaju jedna drugoj neke karamfile, pa se ljube, pa goli grudi i tako dalje. A onda ti neki salonskih pikanterija ima i kasnije u bosansko-hercegovačkoj književnosti, na primjer u romanima Abdurezaka Hivzi Bjelevca. Tu isto tako imate neku Meliku, roman se zove Melika, roman savremene moderne muslimanke. Ne, savremene muslimanke, to je pod naslovom. Melika proživljava tešku bračnu krizu, bježi kod svoje prijateljice, jer je zapravo nju zlostavlja, zapravo i svekar, vrlo teška jedna tema. A onda kaže, slijedi nekoliko vrlo neobičnih, čak i za Bjelevca toga Abdurezaka Hivzi, u našem bosansko-hercegovačkom književnom kontekstu, u kome, recimo, on prikazuje kako te dvije žene, ta njena prijateljica, Nesim, ona je opisana kao prijateljica, ali kako one, kaže, goli grudi leže, miluju se, jedna drugoj nešto lijepo pričaju i kako se sad ta naša Melika, dok mi čitamo, prvi put osjeća sretno i zaštićeno. Zato ima nekog erotskog potencijala u toj sceni, ne možete vi to baš zanemariti. Svi su otprilike od onih koji su se nešto kao ozbiljnije bavili Bjelevčevim romanesknim opusom, kazali ne, to je tako samo nešto, prijateljice, ali ima tih nekih scena, ali i može se još pronaći. Ali ovo za Božidara Čerovića, to je prava gej scena u literaturi i mislim da je prvi narativni trag, ja nisam našla prije. 903. je u pitanju i sad kad razmislite da smo mi u 2024. vidite kako mi imamo prethodnike koji su zapravo progovarali o nečemu kao o literaturi koja može zapravo... Ja sam li vidjela još pitanje, nema, ja bih samo vidjela kako znalo se nešto o recepciji takvih dijela tad. Da li je bilo nekih ljudi koji su... Nešto ja za tu pripovjetku, ovako, profesor Zdenko Lešić, on je bio, doktorirala sam kod profesora Kazaza, ali profesor Zdenko Lešić, akademik, je bio moj predsjednik u komisiji i recimo tad u tom nekom razgovoru, ja sam prvi put zapravo saznala, on je u Tuzli dolazio, imali smo neke književne susrete i on je radio nešto što je u akademskom smislu bilo vrlo časno, on je prečitao sam svoju jednu vrlo ozbiljnu studiju, pa je imala strukturalističku metodologiju, to se zvalo Pripovjedačka Bosna, a on, pošto je bio teoretičar književnosti, naravno otvoreno suočio i sa svim postističkim teorijama, onda je sam sebe prečitao. I on je na tom jednom našem izlaganju objavio tekst u jednom časopisu Razlika koju smo mi također na našoj emociji objavljivali, više nažalost da ne objavljujemo već dugo, Razlika ili diferans, ono dijansko sa A, dakle ono kao razlika, ta vokalska intervencija tu postoji. I on je tu objavio tekst koji se zvao Ponovljeno putovanje po pripovjedačkoj Bosni. A to ponovljeno putovanje podrazumijevalo da on sad zapravo sam sebi malo presložio to što je smatrao kanonom, iz potpuno nove vizure.
I onda je zapravo shvatio da je Božidara Čerovića, koga je u prvoj toj verziji pripovedačke Bosne 1, 2, tu svom tomovi, po 6. stranicu, tu ono, pišiće dobijete, samo dok prenesete knjige, kamo gdje ih pročitate, dakle, ozbiljna studija i to vrlo bila, on je zapravo shvatio da je Božidara Čerovića neopravdano zanemario i stavio u sjenu Svetozara Čuvorovića, kao velikog mostarskog pripovedača. A onda je sa tim nekim novim saznanjima pregledao što on je ostavio taj Božidar Čerović, samo 11 pripovedaka iza sebe, uglavnom je uvredljivo onoj nadu koju sam vam danas izvinite, ne znam, ja se izvinjam, samo. Ne znam sad stvarno, jel treba da se ne uglavnom. On će iza tih 11 pripovjedaka izdvojiti 2 u tom tekstu Ponovljeno putovanje po pripovjedačkoj Bosni. On je dao samo natuknice, a to su Kramarova ljubav i Iko Blinto. I onda kad sam ja nekad se ozbiljno odlučila baviti pripovjetkom, ja sam zapravo našla te pripovjetke. Što se tiče recepcije, ja vam sad ne znam. Ako postoji recepcija, to je Lešić i to je moj tekst o tome. Ali ono što je važno u tom trenutku, da to izlazi u srpskom književnom glasniku, a to ne možete objaviti tad u tom trenutku. Da su toliko stroge uredničke politike da zapravo tu da nije bilo književne vrijednosti, da nije bilo nekakve atmosfere u kojoj je to, da ne kažem i prihvatljivo, to se ne bi dogodilo. Tako da mislim da ta 903. nam je vrlo znakovita i važna. To je dakle onaj austro-ugarski period još uvijek, kada očito ta kulturna politika u Bosni i Hercegovini i drugdje davala tu slobodu da se promišlja o nekim stvarima. Kakva je danas recepcija? Ovo je vrlo, ja recimo ne znam, nisam znala za toga, tu priču koja mi je sad ono... Prekrasno pripovjetka. I tu moram odmah večeras da prošla. Da, ja stvarno sam dosta toga, pogotovo iz tog perioda, ali tu mi je išlo me skroz. Kad kažete kako je bila recepcija, sad ima, jel, govorimo o tim nekim brisanjima, zaboravima, u kanonima i sve, ali ja sam isto mogu govoriti o nekoj recepciji u to doba. Dakle, samim tim što je objavljeno, to je imalo svoje mjesto, ali s obzirom upoznat ćete Damira Imamovića i kao istraživači, teoretičari, kao muzičara, mi zajedno trenutno radimo isto jedan projekat, još nekoliko mlađih kolega i kolegica, a tiče se istraživanja život u Bosni i Hercegovini, njegova istorija. Dakle, mi smo godine proveli, sad stvarno već godine, u našim arhivama, istražujući dnevnu štampu. Taj period, pogotovo između 2 svjetska rata, ovako vrlo gori. Znači, ono što uopšte ne možete zamisliti da možete naći tada, možete. Znači, mi smo toliko toga našli, to će biti u toj knjizi objavljeno, tako da mene nimalo ne čudi da je ta priča već tada mogla biti objavljena. E sad, neću još puno duž, stvarno ću vam ostati vremena, ali samo možda napravim, vidjeli ste kako sam ja naslovila ovo predavanje, sam privilegovana, na kraju ću objasniti zašto. Dakle, sad ulazimo u te neke prošlosti, da pokažemo prije svega da tu ni feminističke prakse, ni generalno ljevičarske prakse, ni queer prakse nama nisu strane. Danas se mi nalazimo u trenutku, malo sam pokušala reći, puno, ja moram reći da se danas autorice nalaze u boljoj poziciji. Daleko od pravedne, ali zahvaljujući vlastitim borbama i borbama naših prethodnica, pa i bliže ih uzmemo i Dubravku Ugrešić i ne znam da Štrlić i mnoge druge, mi danas ipak mislimo da smo u povoljnijim uslovima, da se zajedno borimo da to bude, da je nekako i naša generacijska dužnost da mlađim generacijama opet olakšamo neke borbe koje smo mi morali prolaziti, da one više ne moraju. Ali sad, spomenula sam o našim objavljivanjima knjiga između u državama nastalim raspadom Jugoslavije. Međutim, danas se isto mnogo više nego što je to bio slučaj u prošlosti, naše knjige prevode i na druge jezike. Samim tim, većina nas dosta gostuje po drugim zemljama, pogotovo najviše poziva, jer imamo nekako uvijek
iz zemalja njemačkog govornog područja. Sad, ako se tu opet smetu neke kolonijalni odnos koji su vladali, jasno i zašto. Ovo spominjem sad malo i riječ kolonializam zato što mene, evo ja sam govorila o svom primjeru, mene kao autoricu koja je danas prepoznata koja je feministkinja i queer autorica, obično i jako voli da pitaju dvije stvari kad pređemo prvo. Mislim, rat, jer ja se između ostalo bavim i pisanjem o svemu onom što se desilo tokom 90-ih i queer književnosti. I možda nekako, čak na ovom našem prostoru je interesantnije ljudima da pričamo o queeru, a kad kao pređete granicu o ratu. Međutim, žele oni jedno i drugo, ali s godinama vi počnete shvaćat da zapravo mi spadamo pod ono što zovu dalje zemlje Zapadnog Balkana i nekako imam osjećaje sve više i kroz intervjue i sve sam shvatila da nekako vole da im pričamo o našim problemima. Gdje još uvijek mi imamo tu ideju o nekoj našoj zaostalosti i njihovoj, kao i tako, napredosti. Međutim, ja sam spomenula cijelo ovo prošlo da pokažem da prije svega to nije tako. Ako uzmemo neke opet sad okvire socijalističke Jugoslavije, ako nije bilo vremena da još sad o tome to bi trajalo, da mi u tom periodu nismo bili ništa zaostaliji. Ni zakonski, a ni po bilo kojoj drugoj osnovama za ostatkom, odnosno većinom zapadnoevropskih zemalja. Tako da nekako se kod nas se više osjeća malo i otpor kad vas pitaju a kako je vama, a je vam teško, jel se borite, mislim, pa kako je vama bilo do juče, pa kako je vama... Ali to je zapravo došlo do te mjere vidljivosti kroz ovo što se sad dešava u proteklom vremenu u Gazi. Pitanje jesam li privilegovana se zapravo postavilo grupi nas autorica na našem predstavljanju u jednom velikom međunarodnom festivalu u Berlinu u okviru prezentacije književnosti Zapadnog Balkana. Ja na početku nisam shvatila šta se tačno pita, ali mislila sam kao jesmo li privilegovane, ali zapravo je potekst bio da se pita da li se osjećamo privilegovanim, da smo u toj poziciji da govorimo i da pričamo o svemu dok traje rat. Nije bilo jasno zato što nije izgovore. Mi smo tokom naših programa više puta izgovorili zabranjenu riječ u Njemačkoj, a to da se u Gazi dešava genocid. Tu naprosto tamo ne možete reći maksimalno, čak Lana Basić mi je rekla da ima to iskustvo i sa Guardianom, ne možete reći da se dešava genocid, nego je masakr. Ali obično na svaku pokušaj razgovora na tu temu dobivate odgovor it's complicated i otprilike se s tim zatvara. I sad to nije moje lično iskustvo, ali ako i kod vas zna i prati književnicu Lanu Basić koja je u to vrijeme se nalazila na velikoj godišnjoj rezidenciji u Berlinu, dobila je DAD stipendiju i koja je nekako digla svoj glas i sve. Mnogo toga je izgubila u tom periodu, došlo do rastanka i sa izdavačima i sa mnogo ljudi. Tamo zapravo se potvrđuje ono što, ja nekad su rekli, Kiša kasnije i Dubravka Ugrešić, da se od nas očekuje, kad izađemo u te veće sredine, da mi zapravo pričamo o vlastnom iskustvu, o vlastnim problemima, o, kažem, tim nekim našim zaostalostima. Ono trenutka da vi uperite prstom u problem koje to društvo ima, vama se onda postavlja pitanje otkud vam pravo. Jer vi niste, i u tim nekim odnosima je vama i dalje jasno da vidite kako i dan danas živimo u tom kolonijalnim odnosima, da naprosto ta ideja jednakosti nije tačna. To je samo jedan od malih primjera toga. Također, onda smo zaista razmišljali o tome koliko smo, naravno da smo svi mi danas privilegovani koji nismo u tom ratu, koji opet, pogotovo imajući to neko iskustvo, privilegovani smo u odnosu na naše prethodnice. Vidimo kakvi su njihovi životi bili i kažem, danas smo na mnogo boljem mjestu, međutim i dalje se dešava da se na one glavne ili recimo na novčano najisplativije nagrade i dalje je dominantno od muškarcima. I mislim,
shodno tome se stalno nekako razvijaju te strategije otpora. Naš život, koliko god se ovako isto lijepo zvuči, kad ga pobrojimo, dakle objavljujemo, prevode nas, gostujemo, zapravo jedan prekarni život u jednim uslovima koji su dakle kad vi stalno idete s jednog mjesta na drugi, stalno smo u problemima sa potplaćenošću rada, tako da zapravo sam ja zamislila to ideje, to pitanje sam privilegovana, zapravo generalno to nekoj situaciji da možda najviše o tome razgovaramo,